Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibuka namhla kusipha imvula nemoya siyabona ukuthi cha ngathi kusabelele imvula letinhle kufika khona enhlane live kanti ke la ngikhabeni live ngacela khona ku 30% gcina sefike khona ku 60% lelibhande lihlata lesilibona kwabele emakhaya kuyafika khona eningizimu yelive babukele emakhaya kanti ke masibuka lengeni lekusasa siyabona ukuthi cha kunethi inkhungu ekuseni leticancelo nolive liyofika khona lapha eLimpopo esifundeni salapha eLimpopo kanti ke mathoba imvula ngagcina sefike khona ku 60% kanti wachabulela ke khona la eGauteng kanti nasiba wona sicethe sibuya khona South African Weather Service bonakala ngathi liyathuma kakhulu lena indzawo babukele emakhaya bonakala ngathi ke nekumanyata dokukhona sichaphele babukele emakhaya kanti ke la ngeni lakusasa ibonakala ngathi emadleleni ibonakala ngathi kusabalele cha lapha umlilo letinye indzawo lapha esifundeni sefle esikhuluma totonke kanti lapha epholo khona endleni live babukele bonakala ngathi kusabalele lapha umlilo emadleleni babukele emakhaya kanti nasingena khona kufuthumala kwelive la eGauteng siyabona la eJohannesburg tawucala khona lapha ku 13 inyulo ku 23 Fahrenheit ngihleti khona lapha ku 24 kanye neCarltonville kanti Lipitoli tawucala khona ku 16 inyukele khona lapha ku 27 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo musina uhleti khona ku 31 phela kwanicela ku 15 inyulo ku 27 kanti liphalale ihleti ku 31 phela ahleti ku 29 sihlaya endansi lapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ahleti khona ku 33 Mbombe licala ku 17 inyulo ku 28 Caroline licala ku 12 inyulo ku 25 kanti Emelo ihleti ku 24 sihlala endansi esifundeni salapha eKwaZulu Natal lapha eThekwini ihleti khona ku 27 Pietermaritzburg ihleti ku 29 Kokstad licala khona ku 12 inyulo ku 28 kanti Vryheid ihleti khona lapha ku 27 sihlaya endansi lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha licala khona ku 16 inyulo khona ku 30 iConce licala ku 16 inyulo ku 31 kanti Craddock ihleti khona ku 31 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town licala khona ku 10 inyulo khona ku 30 Worcester ihleti khona ku 36 Bedford West licala ku 14 inyulo ku 34 kanti lapha eGeorge licala khona ku 15 inyulo khona ku 27 emva kwamadina singena khona esifundeni sefle esikhulu kunato tonke enyakatho Kapa wena emakhaya singena khona lapha eKurumani ihleti khona ku 29 Calvin icala khona ku 19 inyulo khona ku 33 Kimberley ihleti khona ku 30 emva kwamadina kanti Calvin icala khona ku 12 inyulo khona ku 32 singena khona lapha esifundeni salapha eFree State babukele emakhaya lapha eFrankfurt ihleti khona ku 27 iSosobhe icala khona ku 14 inyulo ku 26 kanti Welcome icala ku 15 inyulo khona ku 27 ikubambisene neBloemfontein babukele emakhaya singena khona esifundeni sefu segcina lapha eNorthwest nasibuka lapha eRustenburg ihleti khona lapha ku 29 Ottosdale icala khona lapha ku 14 inyulo ku 27 kanti Vryburg ihleti khona ku 29 kanti lapha eToscana khona ihleti khona ku 27 nabuka lapha eTaung icala khona ku 15 linyukele khona ku 28 emva kwamadina kubuka ngasiniloko lengiphathile kona bulalo kuhle etinhlelweni landzilako nisalene kahle.